Ça va? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Estamos pasando calor. ¿Sí? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Dónde nos hemos visto? Jueves. ¿Cómo sale? Comida y está bueno. He dicho que ya no hay. Aquí con cajas cuadradas. No. Creo que sí.
Vanno via, ormai siamo state fatto lo locale. J'ai eu des échos où
Vuoi di solo un po'? Yo le estoy la toda.
Io dico, dai. E il resto guarda poco. Vabbè, tu vas laisser la place maintenant. C'est vrai, juste maintenant. Parce qu'il y avait 10 ans après, alors Maïline, elle va être le porte-drapeau, tu le feras après, c'est pas grave. Oui, bon, mais on après. Ah oui, oui. Voilà, oui, d'accord, ah oui. Voilà. campeón.
Ok.